nginibingelele ingane zakwethu yabona niyaphila lapho ngiphilile mina ingane zakwethu yabona ungaphulisa maseka uthi sigijime ngoba le video angifuni ukuthi ibe yinde kakhulu ngifuna ukuthi ungizwe kahle yabona angifuni ukuthi ibe yinde le video le ngicela ingane zakwethu ufunde lapha kubani kuyisambulo chapter 20 verse 11 no 12 yabona Revelation chapter 20 verse 11 to 12 yabona khona indaba engifuna ukuyichaza lapha yabona khona indaba engifuna ukuyichaza ingane zakwethu yabona kahle before okay ithi ngiqale ngilifunde bese ngiyayichaza le ndaba yami yabo okay ku11 lithi ku11 lithi ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo la uJohane lo wayembulelwa noma wayiboniswa uNkulunkulu embonisa ukuthi abantu yobahlulela kanjani yabona so lana uNkulunkulu behlezi esihlalweni sakhe sobukhosi yabo esimhlophe lisho kanjalo izwi lenkosi la ku11 yabona lithi uJohane uthi ngase ngibona isihlalo esobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso okwakuNkulunkulu loyo ubuso bakhe babalekelwa izwi nomhlaba akutholanga indawo malithi ubuso bakhe babalekelwa izwi nomhlaba ingane zakwethu did you know ukuthi uNkulunkulu yoba abantu abaningi benokuthi sinase sifisa ukukhuluma noNkulunkulu uqobo lwakhe manje did you know ukuthi uNkulunkulu mathuza la emhlabeni kungancibilika yonke into ekhona emhlabeni yabona ngendlela uNkulunkulu anamandla ngakhona amandla akakhazimula ngakhona yabona so izwi lenkosi lithi phambi kaNkulunkulu izwi nomhlaba kuyashabalala ngisho kahle mana ngathi ngiyaphambonga ethi ubuso bakhe babalekelwa izwi nomhlaba ukuchaza ukuthi uNkulunkulu lahle sikhona ngani zakwethu ipresence yakhe ayikho into engama phambi kwepresence yakhe yabona ngizamlanda ukuthi uNkulunkulu ngathi uyafika la emhlabeni ngancibilika yonke into ayikho into engaphila yabona ngizamlanda ukuthi kodwa ngiyandlula lapha yabona ngifuna ukulandela indaba yokwahlulela yabo khona indaba engifuna ukuyichaza engizokuchazela yona la engifuna ukuyichaza okay ku12 lithi ngabona abafileyo abakhulu nabancane uJohane lo kuyahlulelwa isikhathi sokwahlulelwa ezulwini uthi wabona abafileyo abakhulu nabancane mayethi wabona abantu abafileyo abakhulu nabancane la abantu abangebe khona ungena ekhaya ezulwini laba abantu abafileyo mayethi abakhulu nabancane ngifuna ukuchaza le ndaba ukuthi abakhulu nabancane ichaza ukuthini lapho mayethi abakhulu nabancane bafowethu mayethi abakhulu nabancane ichaza ukuthi malithi abakhulu lichaza abantu abakhona emhlabeni abayiziqumama noma abakhulu ngokoma position ngenza isibonelo mhlawumbe uDonald Trump ngenza isibonelo mhlawumbe uDonald Trump mhlawumbe uRamaphosa mhlawumbe bonke labantu abakhulu yabona mhlawumbe uBeyonce abantu abanemali abakhulu yabona mhlawumbe abangenanga ezulwini ne angisho ukuthi ngeke bengene ezulwini ngenza isibonelo ngoba yibona abantu abakhulu emhlabeni esibazi abaduma umhlaba wonke jikelele ukuthi lesi mhlawumbe ngeke bengene ezulwini ngoba la ngikhuluma ngabantu abafile abangebe khona ungena ekhaya ezulwini labo iBhayibheli lithi abantu abakhulu laba bona abantu abakhulu abangcono yabona uThabo Mbeki abantu abangcono yabona ifundiswa yabona abantu abakhulu malithi mayethi uJohane ngabona abakhulu abafileyo abakhulu abantu abangcono isibazi empilweni abakhulu bese nabancane malithi nabancane likhuluma nje ngabantu kazana abangayilutho yabona ukuthi uJohane wabona kodwa bemi phambi kwesihlalo sobukhosi wahlule ochaza ukuthi ingane zakwethu wonke umuntu odliphalisha emhlabeni yoma phambi kwesihlalo sobukhosi kwahlulela la ngikhuluma ngabantu abangeke bengene ekhaya ezulwini yabona la ingane zakwethu hayi ukuthi mawuhlupheka ngifuna ukulanda le ndaba ukuthi mawuhlupheka usho ukuthi uzongena ekhaya ezulwini yabona ezulwini siyongena ngoJesu hayi ukuthi ezulwini hayi mina ngoba ngiyihluphekela vele ngiyongena ekhaya ezulwini uNkulunkulu uyongizwela ngene ekhaya ezulwini no ngana you need Jesus Christ ukuze ungene ekhaya ezulwini ngoba uJohane lamayesha ukuthi wabona abafileyo abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sobukhosi kwahlulela yabona usho kanjalo uJohane yabona ngicela ungaqhubeki nawo le ndaba le yabona kodwa nje ngifuna ukulanda la ku12 ukuthi mayethi kwabona abafileyo abakhulu nabancane uchaza ukuthi wabo la ngoba abantu abangebe ekhaya ungena ekhaya ezulwini la mawuqhubeka nayo le yasho ukuthi incwadi zavulwa bahlulelwa baphoselwa esihogweni abakhona kwenye incwadi kwakubhala abaphileyo bangena ekhaya ezulwini abaphilayo yabona kodwa ngifuna ukulanda le ukuthi abakhulu nabancane ichaza ukuthi abantu abangcono abanemali abangangenanga ekhaya ezulwini babe mina abantu abahluphekayo uchaza ukuthi ngisho ukuthi mfowethu uyahlupheka udinga ukuthi unikele impilo yakho kuJesu uzokhona ungena ekhaya ezulwini hayi ukuthi ngoba uhlupheka ngeke ukhona uzongena ekhaya ezulwini netitle longena ezulwini no ungena ngoJesu ekhaya ezulwini yabona nabo laba futhi abakhulu oRamaphosa bonke nje legengele nemali enkulu futhi engcono empilweni yabona namabhizinisi enezimali yabona ngoba uNkulunkulu so la uNkulunkulu uchaza ukuthi mayisho uJohane la uthi wabona abakhulu nabancane wonke umuntu ngokwezikhundla zabo emhlabeni noma kuthiwa wongenalutho uyihlupheka noma ungenayo uJesu bakhona abantu ababehlupheka bangangena ekhaya ezulwini yabona uyahlupheka awuhlupheki udinga ukuthi unikele impilo yakho kuJesu Kristu ngenxa ukuthi hayi ukuthi uyongena ekhaya ezulwini ngenxa ukuthi uyahlupheka luthi you need Jesus Christ because uJohane uthi wabona abakhulu nabancane yabona
I hope iyezwakala le ndaba ingane zakuthi yabona. Indaba yami nje lapha yabo. Lapha ku11 bengichaza ukuthi isihlalo sobukhosi uNkulunkulu obehlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Bese uthi la ku11 indaba yami sekuchazela ekutheni abakhulu nabancane ichaza ukuthini izwi lenkosi manisho kanjalo ukuthi mayesahlulela uNkulunkulu okwahlulela umuntu okade ehlupheka nokade erich ngokufanayo ngokwestandard esifanayo. Hayi ukuthi ohlupheka uyothi hayi wena siyakuzwela nxa uthi ubuhlupheka lutho ngana kwethu lutho ntataka baba yabona sokwahlulela ngokwestandard esilinganayo yabona. Uye futhi esihogweni uyojiziswa ube kade uhlupheka kodwa nxa uhlupheka mfethu unoJesu Kristu ngana kwethu yabona. Awucabanga kanjalo nxa uthi uyihluphekela kodwa ube noJesu Kristu uzima ufa uvela ukhona ungene ekhaya ezulwini yabona. Ngiyabonga ingane zakwethu yabona and phileni me right yabona.